Papa Evariste, selon weo. Sous plat. Sous plat. Sous wa munyinyi ani sous wa kaleshi. Sous wa munyinyi. Ela kwa kumeji. Sous wa munyinyi. Ki chini? Munyinyi. Ki sous plat. Ki sous plat. Baba wanye, fruit préféré weba. Munyinyi wanzolu. Ani munyinyi wambujwa moshe wa chance. Balu baba katunwa katuti angulu bato. Chiamu ndagi cheba lufuntulu. Kani fruit préféré we banchengani. Jisangani ngasa wachinji. Kadi mfumu wani undi préféré chini fruit préféré we ba munyinyi wanzolu ani mbuji wa mosha. Mema na shimote bigocho ni sangani ngasa. Kadi fruit we ba kibichoka chani. Mema chosu chingare chingumba na. Kadi fruit we ba préféré chengani. We mumpa konsuka wampa pare tuntu to tukanga kanyinyi kosha kachibem kibintu byanyi mema fumu mema chintu munanga bigole mu kiluba cyagwetu kanyinyi kosha kabemba kakanga isombela ntumba gogu nshimana shitanu mana gogu ki fruit préféré we ba wani kiyenye ya papa wani selon we ba we diba ni muntu ya kusiber café kusiber café batu bana café kama bela ani café kachana badi bana café kama bela ela kwa kumesha badi bana café kama bela force koko badi bana café kama bela kusiber café badi bana café kama bela adi muntu ya kusiber café bwakuna café kama bela ani café kachana wakuna café kama bela ela kwa kumesha tutwa onuna café kama bela papa force ko wakuna café kama bela kusiber café bana café kama bela ali muntu ya musiber café bwakulombesha café kama bela ani café kachana Bakulombesha café kama bela mbwachini bwa kutekesha mapoatrine ela kwa kumesha bwa kutekesha mapoatrine musiber café baibona café kama bela bwa kutekesha poatrine bweba wewa selon wewa sous plat sous wa munyinyi ani sous wa kaleshi sous wa kaleshi ela kwa kumesha fumwa wa kaleshi kari kangole chebe chitunde munyinyi to tatuanye fruit préféré weba kunda ni losa ani dikayabula mtamwel nyimujinga ngonda ni los ela kwa kumesha nidikayabula mutahamwela force ko fruit préféré weba fruit web jigayabula mutahamwela ki free wine préféré morne bweba wewe muntu mufa mujuka kubafu ani muntu mufa bamwele muchamba muntu mufa morne muntu mufa mujuka kubafu ani mwezi bishi ani mufa bakamwele muchamba morne jumfu chini bweba wewe morne boy mema sinji mumfu na shini bakamwele muchamba ela kwa kumesha bakamwele muchamba mufa ni bidi mubi mufa ni bidi mubi ni bidi mubi satu pinje explique kwa kufumwa muntu mufa ni bidi mubi satu bakamwele muchamba kinganya awachoke shibe ali muntu ya musiber café bwakuna café kama bela ani café ka kela secret chana bwani meme fogo no kutwela mabela atu watu tekesha charge bwashin bwakutekesha ku charge bwaluka ka chana kaikela mabela to charge mwa kushala bu charge ani kila matal kadi musiber café batu balomba kabishi bajiba lomba ka katalala to musiber café balomba café ka kela tumabela bwakutala jana ku charge uli mu confirmer nchabu show chini mwambachi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Daniela Lusuna. Daniela, ouais, tu es en quelle année? En deuxième. Quelle deuxième? Primaire ou bien secondaire? Primaire. Et tu étudies où? Je suis Lumano. Daniela, ouais, tu fruit préféré weba. Kunda ni losa ani ni mwenye wambushi. Fruit chimuma. Fruit préféré wani citron, orange,
Que fruit préféré, Wany? Soupe là, qu'il soit un qu'il soit calisto. Soupe là, Chintu chito bate kamwe shumaji longo. Ames.